Zatim, pogon će ostati ovdje ispred objekta. Znači, ljudi koji idu s kerojima, ostaće da se izdogovaramo ko s koje strane ide. A ljudi koji idu u doček, znači, rasporedit će se u prikolice, traktori su parkirani ovdje ispred na putu i polako ćemo krenuti. Sad bih dao riječ predsjedniku lovačkog udruženja Milanu Bogoviću. Ja bih da vas pozdravim isto ispred lovačkog udruženja CER, da vam se zahvalim što ste došli u ovako lepom broju, da vam poželim dobar pogled, da se lijepo družimo. Isto bih skrenuo pažnju na bezbjednost, to prvenstveno, da gledamo što kaže, da ne žurimo, da dobro pogledamo što kaže u šta ćemo pucati. Tu je što kaže i naš kolega što je prošle godine ima tu nesreće što smo kjera njegovu napucali, ali dobro, hvala Bogu, sve to lijepo prošlo. Htio bih da zahvalim svim lovačkim udruženjima koji su došli da nas isprate, da nas ispoštuju i da vam poželim dobar pogled. Da se zahvalim mojim momcima ovdje u Grušću što su lijepo ovo organizovali, što su se potrudili. Hvala im.
Došli smo i do proglašenja, što kaže, pobednika. Nadam se da vam bi bilo lepo. Lov kao lov. Pružili smo maksimum svoj, sad vidite da ste zadovoljni, da niste. Ako ste zadovoljni, pričajte svima, ako niste, jeste samo nam. Evo ovako, molimo da izađe da primi zahvalnicu Lazić Dragan, zvanom Suk, čuvenom kuvaru iz Varne. Molimo ga da dođe da primi zahvalnicu. Evo ga, ide, sipao je gulaš, ostavio je gulaš da bi došao da primi zahvalnicu. Sljedeća zahvalnica ide jednom malom slatkom junioru iz Rumske, Milivojević Ivanu. Neka dođe Ivan da primi zahvalnicu. Najmlađi učesnik hajke i budući lovac. Svaka čast Ivane, čestitamo. I da nam dođeš u sljedeću godinu. Zahvalnica ide u ruke jednom veteranu. Ostojić, Milutinu iz Šapca. Neka dođe Čika Milutin da primi zahvalnicu, inače naš veteran. 30. godište i dugo godina još da bude sa nama. On je inače proveo svoj radni vijek u ovom lovačkom udruženju. Čestitamo djeda. Hvala djeda. Sad imamo jedan najpromaštaj. Lekis Nenad iz Bogatića. Molimo Nenada da ustane na primi zahvalnicu. Patka nagrada je slatka. Sad imamo i ulovljene lisice. Molimo Alimpij Zorana iz Nakočana, zvanog Japa, da dođe na primi zahvalnicu. Bravo Darko. Nije žalio tata materijala. Svaka čast, Darko. Sad imamo mali problem je bio, ali komisija je donijela pravilnu odluku. Jedan je pucao, drugi je izjamario. Znači, Rakis Dragoljub iz Grušića i Stanko i Slobodan Boda iz Grušića. Neka dođu da prime zahvalnicu. Oba dvojica iz Grušića, domaćini, pa nek se dogovore. Bravočka, dragi. Evo, ipak je mlađi izbor džentlmen, ustupio je starijem, što je ispravno. Čestitam, očka Dragane. I prvo mjesto ide u ruke Popović Ivana iz Metlića. Ivo, čestitamo Ivani i još dosta takvih trofeja.
zahvaljujemo se svima. Kaže, sljedeće godine će se podruti da bude još bolje. Sad nastavljamo uz iće, piće, muziku i lijepo druženje. Hvala vam svima. Kako ti dragi dokineš jednu, je kupla bila, mene i Rojno.